Poštovanje svima, večer. Evo, uspjela sam si to sve naći. Ljuta sam jer mi je OBS nešto zakazao u zadnje vrijeme i snima mi glas, a ne snima ovo tu, pa onda ne snima glas, nego snima ovo. Znači, prestrašno, pa sam sad stavila na drugi kompjuter, pa sam to probala da možete imati lijepe onda snimke. Dobro, sjećam se da smo ovdje stigli znači do 35 i 36, pa sam vam to rekla za zadaću da probate riješiti, jel tako, kao da probate u kalkulator. Pa netko to probao riješiti u kalkulator. Recite. Ja jesam, odlično. ali sam čudnim. A su čudni šta brojevi, šta si rekla? Da, u 35. mi je ispalo čudno nešto. Ajde, idemo vidjeti. Znači, apsolutna vrijednost, to smo rekli apsolutno od z, jel tako? To je inače korijen, ako ne računate baš samo kalkulator, nego ću ja napisati normalnom metodom. Ok. A u kalkulator rekli smo u meni 2 ili mod 2 u kompleksnom modu, upišemo ovo tu sve. Pazite, s obzirom da nam je ovaj kut 2 pi sedmina, onda nam je to u radijanima. Dobro, znači kalkulator mora biti u radijanima. Ok, plus i nam je na onom engu, jel tako, puta 2 sinus, jer znaju to sad svi u kalkulator upisati. Da. Dobro, odlično. Dobro. I šta nam treba? Kaže apsolutnu vrijednost, znači R nam taj treba. Apsolutnu vrijednost, znači kad ste sad to upisali, možete može on je zapisuje meni odmah u standardnom zapisu, a ja odem sebi na option, ili možete sad napisati onaj ABS od tog što ste dobili od ANS. Možete tako napisati, ili evo ja ću tu sa svojim ovim argument konjugator, dobro, bla bla, dobro, ok. To znači stisnem shift otvorena zagrada, meni je shift otvorena zagrada i kaže 2. Pa smo to očekivali. Znači dobijete neke brojeve u standardnom zapisu, ali vas pita apsolutnu vrijednost. A to vam je onaj ABS, znači meni je shift i otvorena zagrada ili shift hip. Hiperbolna funkcija, ovako tu pa piše ABS gore. Dobro. Jesu sad svi dobili tu dvojčicu. Ili možete uvrstiti, naravno, u ovaj tu formulicu što znamo, ovo tu nam je realni dio, sve skupa od z, a ovo bez i-a nam je imaginarni dio. I ubacite ovdje u formulu, izračunate korijen i dobit ćete dvojčicu. Ili naravno još treća stvar je da vidite da možete ovu dvojku u biti izlučiti. Je li tako? Izlučite dvojku i odmah vidite da vam je to R. Da je to vaš ovo plus i sinus. Evo ga. Super. A 36. Jeste to isto probali odmah samo u kalkulator šibnuti, je li kalkulator to htio? Da. Je, ajde super, sad ću ja isto probati, nisam sad ja probala, možda sam da snima, nisam ni probala s drugom grupom u kalkulator odmah, pa ćemo vidjeti sad puta. Samo naravno morate u zagradu to sve staviti da lijepo to on zna izračunati. Puta 1/8 puta kosinus, pišite taj puta i sve, 5 pi trećina. Dobro, plus i sinus 5 pi trećina. Evo, 1/4 i. Je tako ispalo, ako sam dobro. Nije. Aha, on je u meni u ovom. Aha, vi ste dobili vjerojatno u ovom. Ček. Sad ste se sigurno zbunili, dobro je. 1/4 kosinus pi pola plus i sinus pi pola. Je li je tako? Dobro, nema glasa danas. Ja sam dobila drugačije, ali vjerojatno sam ja nešto zeznula.
Ne mora biti, ja isto znam fulat u taj kalkulator. Bez brige, sad ćemo mi to ići ručno riješiti, ne vjerujemo mi kalkulatoru, ok? Znači, za pomnožiti pomoću onih Moavrovih formula, znamo da je onaj Z1 puta Z2, je tako? To je R1 puta R2 u zagradi, znači množe se ovi tu R-ovi, znači moduli od Z, a argumenti se zbrajaju. Samo da ponovimo, kod dijeljenja, znači Z1 kroz Z2, ovi će se dijeliti, a ovi će se oduzimati ovdje. Dobro, znači samo malo smo ponovili. Ok, prvo ćemo ovaj Z prebaciti u trigonometrijski zapis, a ovaj ćemo provjeriti je li nam dobar, ovaj duplo V. Znači Z prebacujemo u trigonometrijski zapis bilo kojom metodom. Preporučam kalkulator, ako ne, onda računamo R je korijen iz minus korijen iz 3 na kvadrat plus 1 na kvadrat. Pazite, ovo je realni dio, a ova jedinica je imaginarni dio. 3 plus 1, 4, to je 2. Ok, 2 puta, i sad ćemo vidjeti kosinus plus i sinus nešto. Onda računamo tangens phi. Tangens phi nam je y kroz x, odnosno imaginarni dio od z kroz realni. Dobro, imaginarni nam je jedinica, a realni minus korijen iz 3. Dobro, to šibnemo u kalkulator, znači shift tangens od 1 kroz minus korijen iz 3. To je minus pi šestina. Pa pišemo prvi, evo morat ću još ovo pisati malo. Znači phi 1 mi je minus pi šestina, a phi 2 je drugo rješenje za tangens, dobijem tako da dodam plus pi. Dobro, znači plus pi, to je 5 pi šestina. Ok, da li neko zna kako se dobije iz ovog negativnog rješenja pozitivno rješenje? Znači, ako ne volimo ovo negativno, kako možemo dobiti pozitivno rješenje? 2 pi. Dobro. Ili ovom 5 pi šestina dodamo još jednom. To je znači 11 pi šestina. Dobro. I sada to skiciramo na brojevnoj kružnici. Dobro. Znači, ovdje tu nam je kosinus x, ovdje nam je sinus x, a tangens nam je ovo. Gledamo, 11 pi šestina, znači ukupno je 12, znači to bi bilo tu negdje, tako to mi je phi 1, a 5 pi šestina onda mora ovdje tu biti ovako, to bi tu bilo 5 pi šestina. Dobro, zašto sam sad 5 pi šestina, htjela sam phi 2 napisati, to ćemo phi 2 da bude. Super, i sada gledamo, vidite, ovo nam je imaginarni dio. Imaginarni dio nam je pozitivan, a realni negativan. Ok? Znači imaginarni dio, to nam je ovo tu, a realni dio, to nam je y-os, a realni dio nam je x-os. Dobro, odnosno y nam je pozitivan, a x nam je negativan. X je negativan tu, a y je pozitivan tu. To znači da je ovo 5 pi šestina. Ok, to nam je rješenje, znači ovo tu. I onda naš z je 2 puta, 2 nam je r, 5 pi šestina, plus i sinus 5 pi šestina. Evo ga. To nam je z. A sad idemo vidjeti naš v. Duplo v, pa je nam u trigonometrijskom zapisu? Pa ja mislim da je. Kosinus 5 pi trećina plus i sinus 5 pi trećina, to nam paše i ovo nam je r. Super. Popišemo z puta v, nam je 2 puta 1/8, tako, to nam je kao r-ove pomnožimo. I sad stavimo kosinus od 5 pi šestina plus, tako, fijeve zbrajamo, 5 pi trećina plus i sinus, i sad tu nestane isto to. Nikad nema čovjek dovoljno mjesta to da nešto napiše. Ovo ćemo skratiti, dolje nam je 4, to je 1/4. Koliko nam je ovo? Ovo je kosinus, 5 pi šestina plus 5 pi trećina, to je znači tu 2, 10, 15 pi šestina, to možemo
skratica tvi i onda je to 5 pi polovina, je li tako? Plus i sinus 5 pi polovina. Evo ga. A to ako želite svesti na prvi kvadrant, ok, onda šta nam je 5 pi polovina? Gledajte, ako vam je ispalo ovako, znači to je isto koji pi pola, šta ne? Znači tu idemo, ovo nam je pi pola, 2 pi pola, 3 pi pola, 4 pi pola, 5 pi pola. A to je isto što i pi pola. Dobro, pa ovo što sam ja rekla, ako ti je ispalo drugačije, vidiš da je ista stvar. Pi pola plus i sinus. Ali ne morate čak ni svoditi, priznaju i ovo rješenje gore. Dobro. 1/4 kosinus, evo ja ću napisati 5 pi pola, jer tako dobijete računom. Sinus 5 pi pola. Jel imate svi u školi položen ovaj dio gradiva i da imate neku lijepu ocjenu, ili barem ako nije lijepa, barem da je dvojčica, a ne morate to ispravljati. Ma mi smo to sad tek krenuli raditi, ali... Aha, tek se krenuli. Da, to isto tek sad, mi smo preskočili to. Ajde, evo, i onda sad malo unaprijed znate, pa možda da se javite nekad u školi pa da dobijete neku lijepu bilješku. Dobro, evo znači sad s tim smo gotovi. Ako ćete trebati poslije kad ćete pisati to u školi ili nešto, slobodno me pitajte, jer ćete kompliciranije zadatke nego što su vam na maturi u školi. Tako da nema problema, slobodno pitajte ako nećete nešto znati. S tim smo gotovi i sad krećemo na drugi dio brojeva i algebri. Sada vidimo samo gdje smo mi. Gdje je to gradivo sada? To smo, ne, to su rezultati. Znači ovo mi je bila stranica 8. Pa onda je tu sad, naravno, samostalna vježba iza svake lekcije je vaš zadatak da si to riješite, a ja ću vam stavljati ove dodatne zadaće, nešto što bi ja htjela dodatno još da riješite. Okay? Ali ova samostalna vježba, tu dolje što sam ja sad obrisala, to vam je uvijek normalno zadaća iza svake lekcije i slobodno pitajte kad god ne znate neki zadatak riješiti. Pretpostavljam da ćete ove na početku sad znati, pa malo kad dođe geometrija, onda ćete imati možda malo više pitanja. Evo, ja se nadam da je to sada, eto, da. Znači, ovo nismo ništa rješavali, tako, to sam radila s ovom drugom grupom. Da. Odlično, uspjela sam se sjetiti šta sam radila, šta ne, super. Sada idemo, tu ćemo, znači u ovom dijelu gradiva radimo malo postotke i omjere i proporcionalne veličine i obrnuto proporcionalne veličine. Za početak ćemo ovaj 63. zadatak, tu ne treba nikakav poseban uvod. 64 malo ću vam tu objasniti, pa ćemo poslije kada dođemo na postotke, onda ću uvesti skroz postotke od početka, a tu poslije onda imamo malo i proporcionalnosti. Pa evo, za zagrijavanje 63. zadačić, to vam je zadatak neki kao recimo na natjecanju 5. osnovne županijsko, evo recimo natjecanje. Dobro, ali lako čovjeka zbuni ovaj zadatak. Koje vrijeme pokazuje sat u trenutku u kojem vrijedi tvrdnja? Za pola sata će broj minuta koje nedostaju do 8 sati biti 4 puta veći od broja minuta koje su protekle od 7 sati. Pa evo, da li neko ima možda ideju? Ovako ovaj zadatak je dobro pročitati jedno 16 puta da shvatite uopće šta vas pita. Pa kad će neko imati ideju, evo ja sam željna čuti kako bi vi to riješili. $45. Šta 45? Kao 7,45. Aha, ti misliš 7,45. Ajde idemo vidjeti. Vjerojatno nema smisla. Evo nas sad, gle kako pa samopouzdanje, molim te, čekaj. Možda nema, ali si na dobrom tragu. Dobro. Znači kako si išla si odmah podijeliti samo sa 4, je li tako? Da. Da po 15 minuta. Ali piše prvo što moraš paziti, piše broj minuta koje nedostaju do 8, bit će 4 puta veći od broja minuta koje su protekle od 7.
Znači onda po tvojoj logici bi trebalo biti 7 i 15, jel tako? Pa onda još... Da. Ali da li nam je ovaj ostatak, da li nam je 45, da li nam je on 4 puta veći od 15? Nije. Da, znači pazi, onda znači ne dijeliš 60 minuta na 4 dijela, nego na koliko dijelova? Šta ćeš ti to sada? Na 5 dijelova. Tako, to, na 5 dijelova. Zašto? Zato što u omjeru, znači tu su recimo prošle te minute. Vidite, onda ćemo imati u omjeru nekom x naprema y. Dobro, ovo nam je sve recimo y. Ok, a y nam mora biti jednak 4x. I onda kada zbrojite kao opseg taj ili nešto u minute, onda je to 5x. X plus 4x znači 5x. Znači da 60 minuta morate podijeliti na 5 dijelova. Dobro. Na 5 dijelova, ja ću samo sad to maknuti. I koliko je kad 60 podijelite na 5 dijelova? Koliko je to onda minuta tu? Znači koliko je to? 12. Tako je, bravo. 7 i 12, znači 7 i 12, pazite. Sad nismo još naravno gotovi. Kaže, koje vrijeme pokazuje sat u trenutku u kojem vrijedi tvrdnja? Za pola sata će biti 7 i 12. A koliko je sad sati onda? 6:42. Tako je, 6:42. Znači sad je pola sata manje. Dobro, jer će tek za pola sata vrijediti ovo tu. Evo, nekad čovjeka zna uništiti ovakav zadatak jer si misliš pa Isuse, pa jesam ja lud, tu ima jedna rečenica i ne znam riješiti, ali samo pažljivo svaku riječ probajte zapisati, skicirati i skužiš šta vas se pita. Evo, a u biti je onda jednostavno. Dobro. Sad, na matematici A razini, a i na B, oni od vas očekuju da imate neku malu kao opću kulturu iz fizičice, odnosno očekuju od vas da znate dvije relacije, ali samo po definiciji. Čemu je jednaka, kako je definirana brzina i kako je definirana gustoća homogenih tvari. Dobro, brzinu, sad slučajno kad bi me tata vidio kako ću napisati, znači da je ovo samo S kroz T, dobro, znači samo omjer puta, omjer znači prijeđenog puta u vremenskom nekom intervalu, a gustoća nam je omjer mase i volumena. Dobro, znači to vi kao iz opće kulture trebate znati. Zašto? Pa vidjet ćete sad u ovom 64. zadatku, to je znači direktno s mature uzeto, nigdje vam to ne piše. Znači to se od vas očekuje, a inače smo prije i uvijek govorili, znači očekuju od vas to da znate. Znači brzina, omjer prijeđenog puta u nekom vremenskom intervalu i gustoća je omjer mase i volumena. Super. Pa sad ajde idemo onda riješiti 64. zadatak. Putnik je putovao 6 sati i prešao je put od 520 km. Prvih 260 km puta putovao je automobilom, a ostatak puta vlakom. Prosječna je brzina automobila dvostruko veća od prosječne brzine vlaka. Kolika je prosječna brzina vlaka? I izračunajte masu sunca, evo recimo usput. Šalim se. Ajde da čujem vaš tok misli kako bi vi to riješili. Idemo dio po dio, kužite, ne morate mi sad reći, odgovor je D, kužite, ne očekujem to. Nego dio po dio, pa da idemo prvo ovo, pa idemo ovo, pa ćemo onda izračunati ovo, to bih htjela. Ili možda da neko kaže idemo preskočiti ovaj zadatak. Nećemo, ajde. Ajde, bi mi neko rekao kako bi riješili. Pa izjednačimo jer je jednako puta je prošao u autu, jednako u vlaku. Tako je, znači 260, 520 minus 260 je isto. Znači ti kažeš da bi S auto bila jednako S vlak. Je li tako? Da. Može, odlično. I onda sam izrazimo iz formule S. I čemu je S? V puta T. S je znači iz ove tu relacije gornje, znači to je onda V auta puta T auta, bit ćemo onako lijepo konzistentni. V vlaka puta T vlaka. Super, dalje.
Hoćemo zapisati, znači ovo si sada iskoristio. Napišemo omjer brzine vlaka i auta. Može. Kaže, prosječna brzina automobila dvostruko je veća od prosječne brzine vlaka. Znači da je V auta je 2 puta V vlaka, je li tako? Da. Odlično. Tu može 2V vlaka puta T auta. Kužite, umjesto V vlaka to upisujemo ovdje. Je V vlaka puta T vlaka. Pa da li nam se sad može pokraditi ovaj V vlaka i V vlaka? Da. Pa može, odlično. I znači 2T auta je jednako T vlaka. Okay. Da li ste to možda mogli zaključiti bez da smo ovo izjednačavali? Sad kad pogledate malo bolje, onda si misliš, pa da, vidi, gle, stvarno. Da li vidite što ovo znači? Znači da vlak je vozio duplo dulje nego auto. Zato što ima duplo manju brzinu. A brzina i vrijeme su obrnuto proporcionalni. Dobro, znači to je možda neko mogao i odmah zaključiti, ali naravno vidite da će nam i ove relacije to dati. Super. I šta sada? Još, znači, iskoristili ste ovo, evo sam hoću pa onda može neko reći. Znači, iskoristili smo 520 i 260, da smo rekli, oba dva su išli po 260 km prošli. I prosječne brzine, ovu zadnju rečenicu smo isto, evo možemo ju prekrižiti, isto smo iskoristili. Još nismo samo prvi dio rečenice, kužite, sve morate podatke iskoristiti. Što bi ovdje, kako to možemo zapisati? Pomoću ovih naših tu simbola. 3TA jednako je 6 sati. Može. Ili ovo samo prije, ja ću napisati pa ćemo onda doći do toga. Znači da je T auta plus T vlaka jednako 6. Je tako? Vrijeme koje je proteklo putujućim vlakom plus vrijeme sa autom jednako je 6 sati. Evo i onda ovo što si ti rekao, umjesto T vlaka si stavio samo ovo. Znači to tu ubacujemo. Znači da je TA plus 2TA je 6 i onda je TA, znači 3TA je 6, znači TA je 2 i T vlaka je 4. Evo vidite, to znači da je to u omjeru 2:1. Je li tako? U omjeru 2:1, 2 ide u korist vlaka, a 1 ide u korist auta jer je auto duplo brži. Odlično. I što bi sad još napravili? Znači mi moramo prosječnu brzinu vlaka, gledaj to sam prekrižila sad to, no dobro. Prosječnu brzinu vlaka trebamo naći. Imamo 10/4. Tako je, znači V vlaka je jednako S vlaka kroz T vlaka. 260 km, vidite, to nam je ovo tu, kroz 4. I koliko to izađe? 65. Evo ga, odlično, 65. Dobro, jeste skužili kako se to moglo riješiti? Da. Znači, može nekom bržom, odlično, može nekom bržom metodom odmah skužiti, tu mi je, ovo tu brzina mi je veća, pa mi onda vrijeme manje, pa moram podijeliti tu na 3, ne morate ovako imati postupak cijeli. Sve na maturi možete ovako pisati kako ja pišem, sve oko ovo, možete to sve križati, raditi što god želite i ne morate imati nikakav naravno tu postupak kod zadatka gdje se ne traži, jednom u onom zadnjem i predzadnjem zadatku se traži. Evo ga, divan zadatak. Zapamtite znači ove tu dvije relacije što se očekuje od vas iz opće kulture da znate. Super, sad kad smo već malo načeli ove omjere, ja ću, riješit ćemo sad ovaj 65. ali idemo onako riješiti to pučko školski da vidimo onda sa 66. kako bi to riješili, malo da se toga prisjetite. I kako u biti, vi naravno, kužite, ne forsam ja vas da sad to tako riješite, nego moram objasniti kako se riješi neki zadatak, a ko zna ga odmah ukucati, riješiti to odlično i ne mora se uopće opterećivati s ovim što sad ja pričam. U 100 ml sirupa za snižavanje temperature sadržano je 2,4 grama paracetamola. Koliko miligrama paracetamola ima u 5 ml sirupa? Znači to ste radili tamo negdje 6. i 7. razred, znači pišete recimo mililitre i grame paracetamola, pa kažete u 100 ml sadržano je 2,4, a u 5 ml sadržano je x. Dobro. I sad jasno vam je da ćete ovo kao podijeliti sa 20, jel tako, jer ovo 20 puta manje, ali idemo mi vidjeti zašto sad ovo tu govorim. Govorim zato što će vam to trebati za 67. zadatak, gdje ćemo objašnjavati jedan dio koji možda niste nikad vidjeli, pa zato to objašnjavam.
Znači, ove sad veličine mogu biti ili proporcionalne ili obrnuto proporcionalne. Što to znači? Ako su proporcionalne, onda mi možemo odmah staviti ovako razlomak jednako i izračunati x. Ali ako su obrnuto proporcionalne, onda bi jedan od ovih morali zamijeniti mjesta. Okay? A idemo sad mi vidjeti. Kako možete odrediti da li su neke veličine proporcionalne ili obrnuto proporcionalne? Pa tako, jedino što vam pomaže je common sense. Okay? Što znači da ako vi odredite recimo da kod ove nepoznanice da strelica ide recimo prema dolje, sjećate se da se crtali vjerojatno ove tu strelice, pa sada idete vidjeti da li je to proporcionalno. Okay? Ako imam manje sirupa za snižavanje temperature, da li će u njemu biti manje grama paracetamola ili više? Manje, jel tako? Znači manje sirupa, manje grama unutra. To znači da je to dvoje proporcionalno, pa možete ovo tu napraviti i lako izračunati x. Unakrsno, križ, kraž, kako god to zovete već. Dobro. Znači x iz ove relacije je 5 puta 24 kroz 2,4 kroz 100. I koliko ispadne to? 20, to je 2, još jednu, 0,12, jel tak? Grama. Da. I sad pazite, znači tu još je jedan problem što morate paziti jer pita miligrama. Recimo nije trebao biti zadatak s ponuđenim odgovorima. Ok, može biti crta i piše miligrami. I vi možete automatski doći napisati 0,12. Znači to pazite. Dobro, pročitati još jednom zadatak prije nego zaokružite točan odgovor. Ok, znači sad je jednostavno moramo pretvoriti ovo u miligrame. Ok, mili je 1000, jel tako, puta manje, znači idemo iz veće mjerne jedinice u manju, množimo s 1000, to je 120. Ok, 1, 2, 3, 120, evo odgovor je C. Dobro, recimo da je u ovom zadatku, kao što će recimo biti u ovom 66. ovo bile obrnuto proporcionalne veličine, onda ne bi pisali 2,4 kroz x je jednako 100 kroz 5, nego bi ovo napravili u obrnutom smjeru, pa bi pisali 5 kroz 100. I onda bi opet računali. Kada su vam zadaci, znači ovo samo pobrizati da to sad nekog ne zbuni, koji su vam zadaci sa obrnutom proporcionalnom veličinama? Pa to su ovi radnici i vi ćete možda ove tamo krojačice ili nešto, znači ti neki radnici, ali uvijek se uzete u svoj common sense i to je to, nema šta drugo biti. Ajde idemo sad, ne 67. oprostite 68. zadatak je s krojačicama, tamo ću malo više pričati. Idemo 66. zadatak. Na plantaži jabuka 7 radnika može obaviti berbu za 22 dana. Nakon 4 dana berbe pokazala se potreba da berba završi za narednih 14 dana. Koliko najmanje novih radnika treba zaposliti od 5. dana? Pretpostavlja se naravno da svi radnici rade jednakim tempom. Pa evo idemo napisati radnici, dani. Ajde da čujem sada. Kaže 7 radnika obavi berbu za 22 dana. Nakon 4 dana berbe pokazala se potreba da berba završi za narednih 14 dana. Koliko najmanje treba ih zaposliti? Ajde da čujem koje ćemo sad tu brojeve i što ćemo napisati ovaj omjer. Da li ćemo napisati tipa 7, 22, pa onda x radnika 14. Hoćemo tako napisati. Ne. Što neće biti 8? Misliš 18 ili? Pa kao nakon 4 dana, aha da, 18, pardon. To mi se sviđa, da, ja sam samo pitala da li će biti 22, ok? A zašto nećemo tu 22 staviti? Ne može neko objasniti. Pa do 22 dana neće stići 7 radnika. Dobro, ali... To nije -4. Je, ali još mi tu fali malo fizikalno zašto bi to sad bilo 18. Jasno mi je da je 22 -4 18, taj dio mi je jasan. Ali gledajte šta je ovaj zadatak, šta oni pitaju. Znači, ti radnici su počeli raditi, kužite, i oni su radili 4 dana. Dobro.
I nas više sad ne zanima što su oni obavili u ta 4 dana, nego nas zanima što ostaje njima. Nas zanima taj novi posao, njih 7 bi odradilo, znači taj kao ostatak posla, bi njih 7 odradilo za 18 dana, za onaj nastavak od ona 4 dana. Okay? A ovi novi radnici koji dolaze, oni vide samo taj ostatak posla, oni ne vide ono što je već obavljeno. Kužite, zato je 18. Jer da stavimo 22, znači to bi onda bilo da od početka rade, da su prvo smo vidjeli da 7 bi obavilo za 22, a mi želimo sad za 14 da se to sve obavi. Dobro, ali ne, mi sad gledamo samo onaj ostatak posla. Ostatak posla, tih 7 bi radilo i dalje jednakim tempom i obavili bi za 18 dana, ali ćemo mi dodati par radnika, pa će taj posao biti brže obavljen, odnosno za 14 dana. Dobro, znači gleda se samo ostatak posla, onaj obavljeni dio posla nas više ne zanima. I to je obrnuto proporcionalno, vidite. Kaže, nama će trebati manje dana, ok, ali će trebati više radnika. Pa evo recimo, sad ćemo onda staviti ovakvu strelicu. Ok, ja gledam, treba će mi za neki isti posao manje dana, onda znači da mi trebam više radnika. Ok, i to je obrnuto proporcionalno. Jer ne može neki posao biti obavljen za manje dana i još sa manje radnika, a svi rade jednako. Znači nemoguće. A pogotovo u našoj Hrvatskoj nemoguće. Dobro, znači 7 kroz x jednako je, a ovdje idemo onda obrnuto, 14 kroz 18. Evo ga. I sad to možete tu malo skratiti. To je 2, 1 i šta je to? X je 9. I što pišem ja kao odgovor? 2, bravo. Znači pazite, koliko najmanje novih radnika treba zaposliti. Dobro, znači nemojte sad 9 napisati, nego ne 7, znači 7 ih imamo, a za 14 dana će njih 9 obaviti taj posao, znači još samo 2 radnika trebamo dodati. Dobro, a što bi bilo recimo da nije pisala ova riječ najmanje, nego da je pisalo samo koliko novih radnika treba zaposliti od 5. dana? Koliko bi onda tako zadatak imao rješenja? Pa beskonačno mnogo. Ali tako, onda bi mogli napisati onak 100 radnika još zaposlite, pa će sigurno biti verba, jel tako? A onda kužite, kad je pitanje koliko najmanje novih, znači onda to je 2 radnika. Okay. Inače bi bilo koliko novih radnika treba zaposliti, pa napišete 1.000.000 i sigurno će biti točan odgovor ono. Jer s 1.000.000 će biti obavljen posao prije 14 dana. Okay. Dobro. Hajde sad idemo 67. zadatak. Iz prve posude u kojoj je 250 litara vode, voda istječe brzinom 3 litre u minuti. Druga se, prazna posuda, puni vodom brzinom 2 litre u minuti. Nakon kojeg će vremena u objema posudama biti jednaka količina vode. Ja bi tu voljela sada, možete vi riješiti to na način koji god hoćete, ali malo čisto da se kao naviknete to pisati, zato što vam mogu doći takvi zadaci. Ja bih željela za ovu prvu posudu da vi meni kažete funkciju koja povezuje litre i minute. Dobro, to će biti jedna linearna funkcija koja će nam povezivati koliko litara mi je u toj posudi ostalo nakon recimo t minuta. Ok, jel kužite šta želim? Ja želim, evo recimo, možete mi prvo reći, znači za prvu posudu. Kad je prošla 1 minuta, koliko je litara? Kad su prošle 2 minute i tako dalje, i kad je prošlo t minuta. Koliko je litara u prvoj posudi kad je prošla 1 minuta? 250 minus 3. 250 minus 3 puta 1, jel može tako? Da. Odlično. Koliko je nakon 2 minute? 250 minus 3 puta 2. Bravo, minus 3 puta 2, odnosno kao minus 6. Tako, to vam je svima jasno. Znači, nakon 1 minute će biti 3 litre manje, nakon 2 minute će biti 6 litara manje. A koliko će nakon te minuta biti manje? 250 minus 5 puta 6. Tako je, bravo, odlično. To je prva posuda. Idemo na isti način sada odrediti za drugu posudu. Što sad kaže? Druga posuda se prazna je,
puni se vodom brzinom 2 litre u minuti. Znači koliko će litara vode biti nakon 1 minute? 2. Kao 2 puta 1, je li tako? Dobro, nakon 2 minute hoće biti 2 puta. Da. Nakon te minuta bit će 2 puta te. Evo ga. I sad nas pita nakon kojeg će vremena biti jednaka količina vode. Pa samo to dvoje izjednačite. I sad ćemo lako izračunati te. Vidite ovo tu, i kada bi napisali f od t, vidite da je to jedna linearna funkcija koja povezuje, recimo f su litre, užite, a t je vrijeme. I oni vas mogu pitati, i dolazili su takvi zadaci, i vas mogu pitati, napišite vezu kao linearnu funkciju između litara i minuta ili proteklog vremena. Okay? Znači to je ta veza, to je funkcija između količine vode i vremena koje je proteklo. I dobro, i koliko sad te ispadne iz toga? Znači prebacite 3 te tamo, to je 50, jel tako? 50 minuta ispadne. Evo ga. Kako sam taj 5 ko 6 izgleda. 50 minuta. Dobro. Evo ga. Jel to svi znaju ovo tu kako se izračuna? Sam prebacila 3 te tamo i ništa posebno. Super. Idemo sada zadatak moj s krojačicama. Evo, ovaj zadatak inače je bio na B razini te jedne godine, ne sjećam se više koje, ali ja sam ga stavila ovdje u A razinu zato što je onako lijep zadatak da vam pokažem kako možete izračunati. Vidjet ćete u ovom zadatku, nemamo ovu proporcionalnost što smo imali kod radnika i kod ovog paracetamola, znači da imate 2 omjera kao, nego imate 3, a ova metoda, recimo metoda rješavanja zadatka, koju ću vam sad pokazati, vrijedi da koliko god imate tih omjera, da uvijek možete na taj način riješiti bilo koji zadatak. Naravno, rekla sam i ono u prošloj grupi, ako neko zna tu zadatak 8. riješiti na neki način koji ću ja sad reći, recimo u glavi kako bi možda ja sad da moram brzo ići rješavati taj zadatak kako bi rješavala, naravno da je to pohvalno i odlično i da možete to tako riješiti. Ne morate ovo sad raditi što ću ja raditi. Ali teško je tu metodu, barem meni, objasniti nekome ko onak ne kuži uopće zašto sad jednom sam ja množila, pa dijelila, pa sam zbrajala, pa ovo, pa ono, kužite. Onda je to užasno teško ovako za objasniti, zato postoji način kako se riješi taj zadatak i bilo koji takav zadatak, pa onda rješavate i nema problema. Evo, slušamo zadatak. Ako 3 krojačice u 5 dana sašiju 12 košulja, koliko košulja u 7 dana sašije 5 krojačica? Pretpostavlja se da sve krojačice šivaju košulje istom brzinom. Naravno, da nijedno ne zabušava. Ok, evo recimo, kako bi ja riješila taj zadatak? Pa bi išla ovako, 3 krojačice u 5 dana sašije 12 košulja. To znači da mi jedna krojačica u 5 dana sašije 4 košulje. Dobro. Onda to znači da mi jedna krojačica u 1 dan sašije 4/5 košulja. E sad kaže, a u 7 dana 5 krojačica. To znači da mi 5 krojačica u 1 dan sašije 4 košulje. A u 7 dana, to znači da mi 5 krojačica u 7 dana, znači 7 po 4 je 28. Evo, i onda bi bio odgovor 28. Ok, možda ste me pratili i skužili, drago mi je ste to i da ste to razvalili, ali dosta je komplicirano i znam da recimo, znam da sam jednom dala zadatak kao ako je 5 krojačica u 5 dana sašilo 5 košulja, koliko će košulja recimo u 7 dana sašiti 7 krojačica? Učite da li će onda biti 7 ili neće ili šta će i onda se vi tu znate zbuniti. Dobro. Sad gledajte kako se to radi. Znači napišemo krojačice, dani i košulje. I ova metoda pali sad da ima tu još i hlače, i minute, sekunde, i krojačice i ne znam šta još, svašta nešto. Dobro, znači koliko god još ovih omjera bilo. Pišemo 3 krojačice u 5 dana, 12 košulja. Koliko vam? U 7 dana, 5 košulja, ne 5 krojačice, sorry, x košulja. Dobro, neko ko je išao možda u
strukovnu školu, mislim da to rade u ekonomskim školama i tamo kad imate neku financijsku gospodarsku matematiku, pa onda radite to. Ali znam da u gimnazijama, bar ja nisam, ja sam išla u matematičku i nismo to radili nikad. Evo, ovako, vi gledate, odredite si recimo strelicu, oprostite, da ide ovdje prema dolje. I onda zanemarite, uvijek uspoređujete dvije. Dobro, zanemarite ovu treću. Recimo, zanemarit ćemo prvo dane. I gledam da li su mi košulje proporcionalne ili obrnuto proporcionalne sa krojačicama i radim strelicu. Pa idem vidjeti. Aha. Prvo imam 3 krojačice, pa imam 5. Znači, više krojačica, da li će napraviti više košulja? Znači, je bi to bilo proporcionalno? Više krojačica, više košulja. Da. Da, odlično. Znači, u istom smjeru nam je strelica. Ok? U biti nisam htjela strelicu, nek sam htjela prvo maknuti ovo prekriženo. Pa ću onda strelicu. Dobro, strelicu. Dobro, sada križam krojačice. Sada kao ne vidim krojačice, nego gledam dane i košulje. Pa da li će netko u više dana, ko što imamo 5 i 7, znači za više dana, napraviti više košulja? Pa hoće. Naravno. Znači ovo samo sam maknem ovdje. I to je isto proporcionalno. I sad pišete, krenete odavdje gdje vam je ova nepoznanica x. Pišemo u smjeru strelice. 12 naprema x jednako. Sad je lakše naprema nego razlomke pisati. I onda krenete od početka i pišete sve ove druge omjere, sve u smjeru strelice što ste napisali, samo ovako jedno ispod drugog. Dobro. I onda se računa, unutarnji s unutarnjim množite, 3 puta 5 puta x, jednako je vanjski s vanjskim. Evo, 12 puta 5 puta 7. I vidite, 5 i 5 nam se može pokratiti. Ovo nam se isto, ali naravno možete to sve sad izračunati u kalkulator. 4 i to je 28. Evo ga, 28. Dobro, znači uvijek uspoređujete 2, odredite si strelicu gdje vam je nepoznanica i gledate da li je ovo, ta 2 da li su proporcionalna ili obrnuto proporcionalna sa ovim drugim, sa trećim, sa 78, kojim već, i onda napišete ovako omjer, unutarnje pomnožite jednako je ovom umnošku vanjskih. I to je to. Dobro. I s ovim zadatkom smo završili omjere i proporcionalnost i krećemo na postotke, pa ću ja otvoriti novu straničicu jednu, pa ću napisati postoci. Pređem na ovu, onda mi je to predebelo, a tamo piše pretanko. Dobro. Ok. Kod postotaka, pretpostavljam da znate, znači da neki p% možete zapisati kao p kroz 100 ili u decimalnom obliku. I sada vi ste radili i znate odrediti postotak od nekog broja, od neke vrijednosti. Okay. Pa recimo ako imamo nešto ukupno ili nekakvu, ajde ukupno, x nam je neki ukupno, želimo izračunati postotak, množimo ga sa tim postotkom i dobijemo neki c gdje je c dio toga. Okay. Znači, od neke vrijednosti postotak računamo tako da ga pomnožimo sa p kroz 100 i dobijemo dio toga. A znate naravno kada računate sebi koliko ste posto riješili testa ili tako nešto, da onda postotak, a to vam je u biti izvedena ova formula, da onda postotak možete dobiti kao dio kroz ukupno puta 100. Je tako? Riješili ste recimo 40 od 60 zadataka i puta 100. I to je vaš postotak riješenosti. Dobro, znači ne morate pamtiti sve formule te, nego jednu znate kako se računa, onda druge sve se mogu izvesti iz toga. Ok, znači to nam je prva ključna, a to pretpostavljam da znate. Sad, druga stvar kod postotaka, naravno da opet, što sam rekla i prije, da možete računati na način na koji god vi želite. Ok, ako ste se naučili na neki način računati postotke i povećanja, sniženja, super, i ako je sigurno to točno i da ćete znati bilo koji takav zadatak riješiti, to je odlično, ali ako ne znate riješiti, ako vam je uvijek problem s tim postocima, pogotovo vidjet ćete sad s ovim zadacima koje ćemo imati, onda bi bilo dobro
da rješavate na ovaj način koji ću vam sad pokazati. Znači, kada imate povećanje, pa šta sad plava, kako mi je došla plava, čekaj. Znači, ako imate povećanje, sniženje, danas sam sva neka zbunjena, ne znam šta je. Ok, onda uvodimo jedan faktor povećanja, odnosno sniženja. Znači, mi imamo recimo neku početnu cijenu x, znači to je početna vrijednost, ili cijena, ok, i želimo dobiti nekakvu konačnu vrijednost. Ali mi smo početnu vrijednost povećali ili smanjili za neki određeni postotak. I množimo sa faktorom povećanja, odnosno sniženja. Evo, ovo je faktor povećanja, odnosno sniženja. Što ovo znači? To znači da sam početnu vrijednost, recimo ako je plus, povećala za 5% i dobila sam konačnu vrijednost c. Ako je minus, znači da sam početnu vrijednost smanjila za 5% i dobila konačnu vrijednost c. Naravno da vi možete izračunati 5% pa oduzimati od početne one ili povećavati ili kako god želite računati. Odlično, sve to možete raditi, a ovo se zove taj faktor povećanja, odnosno sniženja. Naravno, povećanje je plus, a sniženje minus. Dobro, u ovoj prvoj relaciji primijetite da je ovaj tu, čekaj, nekom ću drugom bojom to zavoditi, da je ovaj x uvijek veći od ovog dijela, je li tako? Znači, kada x pomnožite s nekim razlomkom koji je manji od 1, onda ćete dobiti uvijek neki broj koji je manji od ovog tu x-a. Ali ovdje x i c ne mora biti tako. Ako je povećanje, onda će c naravno biti veći. Ako je sniženje, onda će c biti manji od x-a. Dobro? Znači, ovo je taj faktor. E sad, zašto ja forsam taj faktor? Sad ćete vidjeti u kojim zadacima to pali. On je super, recimo, kod zadataka kada vi imate, ne znam sada, cijena čokolade, recimo čoksa neka, na početku je koštala č kuna. Dobro. I onda se povećala cijena za 10%. Pišemo, množimo sa 10 kroz 100. Dobro, 1 plus 10 kroz 100. Onda su ipak odlučili oni recimo smanjiti cijenu, pa možete odmah pisati minus recimo 5 kroz 100. 5% su odlučili smanjiti. I sad kaže oni, daj, ajde, ipak, daj nešto mi s nekim postotkom sad poveća ili smanji, da na kraju bude cijena čokolade opet jednaka onoj početnoj, kao da nismo dirali. Dobro. I sad recimo ja stavim 1 plus 5 kroz 100. Ne znam što trebam raditi s ovom tu cijenom, pa stavim nepoznanicu p. Primijetite ovdje, ja sam ovdje stavila plus. Ja ne znam a priori da li ja trebam sada ovu cijenu povećati ili smanjiti. Kužite, ovi postoci recimo mogu biti bliski pa ne možete skužiti odmah šta. Nemojte slučajno zbrajati postotke, ako se prvo povećalo za 10% pa poslije smanjilo da kažete pa to je isto kao povećanje od 5%. Ne. Nije. Zašto? Zato što je to 5% na onu novu povećanu cijenu ili na neku sniženu cijenu, a ne na početnu cijenu. Dobro. A što je s ovim tu plus? Matematika je tako divna jedna znanost da ona sama vodi računa da li vi na kraju morate smanjiti ovo tu sve prije ili morate povećati. Ok? Kako vodi računa? Tako da kad vi izračunate sad ovaj postotak, ok, onda ako on ispadne minus, znači da trebate smanjiti, a ako ispadne plus, znači da trebate povećati. Dobro? Znači ne morate vi sami znati ovdje stavljati plus ili minus, ako ne znate što treba napraviti sa tom cijenom, nego stavite uvijek plus i onda matematika sama izbaci taj minus van. Dobro? Dobro. I u prošloj grupi sam mljela previše, pa evo idemo mi na zadačiće naše. Sad ćemo mi to. Ajde, dobro, ovdje idemo otvoriti. Di su ti postoci naši? To sam... Gdje je to? Koja je to stranica? Je li to tu? Tu sam samo krojačice. A ne. Malo kasnije. Tu. Evo ga.
Evo, idemo riješiti ovaj zadatak. Da, još sam jednu stvar htjela reći, naravno toliko što sam mljela, još nisam jednu stvar bitno rekla. Kada imate recimo za ovu čokoladu sada ako kaže cijena čokolade, prvo je snižena, povećana u ono. Vi uvijek sebi ako ne znate onako kao općenito to izračunati, kao algebarski, možete staviti za cijenu čokolade da je, ne znam, 100 kuna, 1000 kuna, koliko god želite. Dobro, pa onda računate s time i onda će vam opet na kraju doći isti rezultat. Dobro, znači ako nije navedena koja je cijena, onda vam je možda lakše staviti broj. Tako da uvijek se morate snaći što bi bilo dobro raditi. Dobro, idemo mi sad 69. zadatak nakon što sam se sad napričala. Jakna i hlače imaju istu početnu cijenu. Jakna je poskupila 20%. Hlače su prvo poskupile 10, pa potom opet 10. Znači nemojte molim vas tu zbrajati ova 2%. Kako im se odnose cijene nakon poskupljenja? Ajde, ja bi sad htjela malo ono sa ovim mojim faktorom, dobro, ali ako neko želi sam riješiti onako kako si želi riješiti, može. Znači pišemo rečenicu po rečenicu i vidimo što nam je ključno. Jakna i hlače imaju istu početnu cijenu. Kako ćemo to napisati? Vi volite uvijek x i y, a ja nekako volim da bude transparentno, pa kao da pišemo j i h. Dobro. Znači j je jednako h. Tako, to je ista početna cijena. Jakna je poskupila 20%. Znači neka nova cijena jakne, j crtano, je početna cijena puta 1 plus 20 kroz 100. Dobro. I to izračunamo u kalkulatoru, ovo je tu, i to je valjda 1,20, ja pišem namjerno 1,20. Idemo vidjeti hlače. Nova cijena hlača kaže, prvo poskupjele 10%, a onda još jednom 10. Evo, rekli smo da možemo sve ove faktore šibati ovako. I koliko je ovo? 1,1, to je 11 puta 11, 121, 1,21, je li tako? H. Jel bi mi mogu neko sad odgovoriti? A, nije moguće utvrditi što je skuplje, jednake su im jakna skuplje. D, tako. Hlače su skuplje, vidite, za 0,01 puta su skuplje hlače. Ovdje je 1,20, ovo je 1,21. Isto bi dobili da se ubacili umjesto jakna i hlača neku cijenu. 100 kuna, baš ne može se ni jakne ni hlače, a možda može neke, ako želite fino, fancy šmenci, 1000 eura, onda stavite i dobro, onda je sigurno možete kupiti. Dobro, ajde 70. Cijena je iznajmljivanja bicikla najprije povećana za 25%, pa snižena za 22%. Što treba učiniti s cijenom da ona postane jednaka početnoj? Evo sad bi voljela kada bi mi neko rekao onako kako sam ja zapisala, tako jednadžbu da zapišemo pa da onda to riješimo, a možemo onda to i u kalkulator riješiti. Ako bi mi neko mogao reći to. B crtano jednako je B puta u zagradi 1 minus 25 kroz 100. Čekaj, samo da zapišem, čekaj. Dobro. Ništa. Onda puta 1 minus 22 kroz 100. Odlično. Sad još. Jednako je B crtano. Čekaj još malo da idemo sad ovu rečenicu još početi. Što treba učiniti sa cijenom? Znači šta s ovom cijenom trebamo učiniti? Jer znamo, ne znam kako nešto treba učiniti, da bude jednaka početnoj. A kolika je početna? B. Evo, bravo, odlično. Evo, to je jednadžba. Gledajte sad kako se čita lijepo ta jednadžba. Znači, početnu cijenu smo povećali za 25%, onda smo ju smanjili za 22%, onda smo još nešto s jadnom cijenom napravili da bi ona bila jednaka početnoj. I vidite da sad B i B možemo pokratiti, znači ne ovisi da li je cijena bicikla 100 kuna ili 100.000 kuna. Dobro, ne ovisi o cijeni bicikla. Pazite da kada podijelite sa B, da tu onda ispadne 1, a ne 0. Nemojte slučajno 0 jer onda je sve 0 i onda je gotovo.
Dobro, znači 1, tu smo skratili 1 i sada ovo možemo ili u kalkulatoru baciti ili možemo, jer sam vam pokazivala ono s kalkulatorom, ja više ne znam ništa kome sam šta rekla. Da li smo radili ono shift solve? Ne. Ne, ne šalim se. Ne, dobro, sad ću vam pokazati, a idemo ovo tu kalkulator. Znači 1,25 puta, koliko je ovo, 0,708, jel tak? Ovaj tu komad. Tak je. Je, 1 plus, sad prije nego što pokažem kalkulator, zanima me kako bi vi ovo riješili. Kako se to sad riješi? Koje vi imate metode sad da ovaj P se dobije? Ako mi neko kaže da bi htio sad ići množiti svaki sa svakim, molim vas nemojte. Mislim, možete, ali nemojte. Kako bi vi sad riješili, kako bi našli taj P? Jel bi micali 100? On možda sa 100. Ali malo ti je, kuški šta nam je problem, jer nam je ovo u zagradi. Da bi sa 100 tu, pa bi opet morali kužiš. Da nema zagrade, onda bi bilo ok. Dobro, neko ima ideju kako bi se to riješilo kao... Šta bi vi sad tu? Ne bi valjda stali ovdje, napisali točno jedno... Sa 1,25 puta 0,7. Dobro, i onda? I onda desno minus 1. Dobro, i onda puta 100. Evo, odlično. Dobro, ok, evo. Idemo to prvo napraviti pa ću vam onda reći za kalkulator. Znači prvo dijelite s onim što vam smeta uz tu zagradu. Znači smeta ovaj umnožak. Znači 1,25 puta 0,708. To znači 1 plus P kroz 100 je jednako 1 kroz 1,25. Naravno tu možete i pomnožiti odmah. Dobro. Znači prvo je to. Evo sad ćemo to izračunati. Ja znam da vi zapnete onda na tome, znate to, ali sada ćemo tim mukama stati na kraj jer ćemo pokazati kako se to može u kalkulatoru. Evo ja volim to u razlomku postaviti, 40 kroz 39. Prebacimo jedinicu, rekao si jel tako? Znači jedinica, onda P kroz 100 je 40 kroz 39 minus 1. Tako, minus 1. Evo ga, to je 0, bla bla bla. 0, 2, 5, 6 i sada množimo sa 100. I to je 2, znači 2,56. Znači ispalo nam je pozitivno, nije negativno. Znači 2,56. Pa koji je točan odgovor? Jel treba smanjiti ili povećati? Povećati, tako je. Povećati. Da je ispalo minus 2,56, onda bi bilo sniziti 2,56. Dobro. Super. Da ne bi bilo problema i da nemojte mi slučajno doći do ovdje i da ne znate više to izračunati, da krivo recimo izračunate, pokazat ću vam način kako se to može izračunati u kalkulator. I svaka takva jednadžba, neka linearna, ako je kvadratna onda ne ovaj način, da ćemo raditi onaj drugi način. Znači ako je linearna ili eksponencijalna ili logaritamska, do sad su se, ja mislim, sve na maturi mogle tako riješiti. Okay? Pa onda ovaj tu ćeš kako se zove, što sam stisla. Ovaj ćete, gotova sam danas. Način ćemo riješiti, da? Ja nešto si rekla, nisam čula. Ma ne, ništa. Da, ne, meni danas mozak i jezik nisu na istoj valnoj duljini, nema veze. Znači, način na koji ćete riješiti ovu kalkulator, zapisati i pospremiti na jedno posebno mjesto u vašoj bilježnici, glavi ili ne znam čemu. Dobro, znači bitan vam je ovaj tu postupak, tako da to možete uvijek raditi, a pogotovo sad i u školi uvijek ćete si moći time pomoći kako to izračunati. Evo, to sam htjela reći, najbolje da što manje pričam. Prvo i osnovno, sve nepoznanice u kalkulatoru ćemo označavati sa x. Bez obzira što nama sad tu piše p, mi ćemo u kalkulatoru reći da je to nama x. Dobro, jer on jadan zna samo kad je x. A mi, evo vidite, ipak smo malo napredniji, znači nama će ovaj p biti x. Dobro, znači ja to tu, ajde iđe ću novu stranicu, šta je ovo? 1,25,0,708. Na novu ću napisati pa da možete vidjeti. Sad će biti ovo debelo. Joj, Bože moj, evo. 1,25
čak nisam uspjela ni zaboraviti šta treba. P kroz 100 jednako je 1. Ovaj P ćemo označiti sa X. Dobro. Kalkulator nam treba biti ne u kompleksnom modu, nego u meni 1 ili mod 1. Dobro. U onom najnormalnijem. I upisujemo ovako kako piše. 1,25 puta 0,78 puta, otvaramo zagradu, pišemo 1 plus razlomačka crta. Sada, X se u crno-bijelim kalkulatorima nalazi odmah ispod ona. Vidite tipka X ima lijepa, fina X1. A u starijim onim kalkulatorima se X nalazi tako da stisnete alfa i zatvorena zagrada, mislim da je. Je li crveni X ovako? Da. Odlično. Stisnete znači alfa zatvorena zagrada ili ovaj X-ić. Onda odete sa sredicom dolje, napišete 100, odete sa sredicom desno, zatvorite zagradu, čekajte, nemojte još ništa stiskati jer će izaći syntax error, ćete reći, joj šta je sad, ništa još ne stišćite, dobro. Sad moramo ovaj jednako upisati. Jednako se nalazi i na jednom i na drugom kalkulatoru, tako da stisnete, znači sve ove funkcije koje su crvene iznad tipki se pozivaju sa alfa, a sve žute se sa shiftom, jasno. Alfa i kalk, C-A-L-C, piše crveni jednako, rozi, crveni, ne znam, neka boja. Dobro, jer to svi vide gdje je to. Kalk je odmah ispod alfe. Dobro je, nadam se da još smo skupa, ok? Dobro, i onda upišete 1. I ništa još nemojte sad stiskati. Dobro, 1. I sada duboko uzdahnete i kažete sad ćemo riješiti ovaj zadatak. Dobro, znači mi sad trebamo naći X. Funkcija kojom pozivate to je u biti solve. A solve vidite da vam se nalazi iznad calc. Dobro, ali žuto piše solve. Kad ste to sve upisali, stisnete shift i calc. Kažete mu solvaj to, je tako, solve. Shift, calc i odmah nakon toga normalni jednako, onaj donji skroz desno dolje, normalni jednako. Zašto taj normalni jednako? On će vam uvijek pokazivati prije nego stisnete taj normalni jednako neki staro rješenje, neko X, ako ste ga ikad koristili. Okay? A ako niste, onda neće ništa pokazivati. Dobro, nešto 0, valjda, ne znam. I da li su sad svi uspjeli dobiti da piše ovako X je jednako 2,56? Da. Odlično, divno. Dobro, ako neko nije, molim nek se javi sad i da to odmah razriješimo sve i da poslije jako uđete, ja ću sad samo onda reći, pa mogli bi sad to riješiti sa shift solve, znači to se sad tu ukuca, svaki put ću ja to govoriti i shift solve, zoom i gotovo. Dobro, znači ovom se možete riješiti, možete i probati poslije nekakve jednostavnije, znači koje se ne svode na kvadratnu jednadžbu, inače će vam izbaciti samo jedno rješenje, znači linearne jednadžbe, neke sa razlomcima onda jednostavnije logaritamske, jednostavnije eksponencijalne, dobro, znači sve se može s time riješiti. A pogotovo kad trebate pretumbavati, ok, znači uvijek možete ovako riješiti i naravno da si provjerite rješenje, možete riješiti prvo sami, a onda provjerite rješenje u kalkulatoru i onda da znate da je sigurno to točno i da možete ići dalje. I da ja prestanem danas pričati. Čekaj, gdje smo mi sada? Svaki put se čudim tu gdje smo stali. Š12. Da, samo što su meni tu stranice, to je možda i je na 12. Evo ga. Hvala, evo spasila si me. Dobro je. Evo idemo sada još, imamo 71. zadačić, onda sam 72. s njima preskočila pa sam riješila ona druga dva zadatka na stranici iza, pa ćemo onda sutra zajedno ovaj 72. Zato što mi je malo kompliciraniji pa nisam valjda htjela sad s njima to rješavati. Ok. Idemo 71. opet tako lijepo zapisati pa možemo sa shift solve to riješiti. Plin je poskupio 15%. Za koliko se postotaka treba smanjiti cijena plina da bi mu konačna cijena bila 5,5% veća od cijene prije poskupljenja. Evo, voljela bi možda neko ko nije rješavao sa
faktorom povećanja sniženja, da proba ovo riješiti bez toga. To je dosta kompleksno, možete riješiti bez ovakve jednadžbice. Evo recimo plin ćemo označiti sa G, kao gas. Dobro. Danas sam full komična, ono, ajde, evo jel bi mogao neko reći jednadžbicu ovu. G je jednako, G crtano je jednako G puta 1 plus 15 kroz 100 Čekaj. je jednako konačna cijena od 5,5%. A čekaj, da idemo prvo. Znači, prvo je poskupio 15, to je dobro. I sad kaže, za koliko postotaka treba se smanjiti? Znači, šta tu? Sad moramo tu smanjiti, je tako? 1 minus P kroz 100. Bravo, ok. Da bi mu konačna cijena, znači sad to je jednako, konačna cijena. 1 plus 5,5 kroz 100. Da. Od cijene prije poskupljenja. A koliko nam je prije poskupljenja bilo? G. Pa G, evo, bravo. G. Dobro, znači prvu smo povećali, onda moramo smanjiti, ne znamo za koliko, ali ona će biti jednaka 5,5% veća povećanje od ovog G-a početnog. I vidite da G sad opet možemo skratiti. I možete sad i ovo sve upisati u kalkulator, ako ne želite ni ovo računati. Dobro, evo možete vi u kalkulatora, ja ću ovako pješke. Nekada je naravno brže pješke, recimo ja lakše mi je ovako pješke nego ne ukucavam sve to u kalkulator, ali naravno za vježbu, za kalkulator i za točnost je odlično. 1 minus P kroz 100 je 1,055 kroz 1,15 i P je jednako 1,055 puta minus 1 plus 1 puta 100. Je li 8,26? Je. Odlično, hvala. 8,26. Dobro, jesu ljudi uspjeli to u kalkulatoru tipkat ili još utipkavate? Znači, pazite što ajde, pričekat ću. Ili izlazite vi kud van ovako, s obzirom da je ovakva situacija, ili doma čamite svi? Malo. Pa malo ono prošetat se, jel da? Da, to vam je dobro da ne padnete u depresiju, ono. Da. Pa je, ko bi to je ovaj užas. Ja sam starudija pa mi već baš me briga, ono, ali... Jeste uspjeli dobiti? Ja nikad neću moći shvatiti taj sarkazam. Zašto? Lakše mi je riješiti sve ove zadatke nego shvatiti da li vi razgovarate sami sa sobom ili s nama. I da je... Ja ću se uvijek s vama pričati. Da, ili? Teško je, niste me nikad vidjeli i onda je problem to malo. Da, možda bi mogla upaliti kameru. Evo, od idućeg puta ću upaliti kameru pa ćete vidjeti kad sam ironična, kad ne. A dobro, pa ja sam za vas starudija, da, tako da nije to toliko bilo ironično. Navodno ljudi koji koriste sarkazam žive 5 godina dulje. Evo vidiš. Dobro, znači koliko ću 45 onda doživjeti. Ne, šalim se, dobro. Je. S vama pričam, ne sama sa sobom, pa daj ne, to bi stvarno bilo malo, mi je to čak morbidno, da je zamisliti tu sama. Ovo je bilo dobro, ok. Dobro. Nije sama sa sobom, s vama. Dobro, jeste dobili 8,26? Ne. Da. Dobro, ajde idemo. Znači sad ćemo preskočiti to ćemo sutra riješiti. Idemo sad na 73. zadatak.
Evo, kako mi sad ovo tu riješeno tu? A dobro, nema veze, ajde. Idemo vidjeti. U nekome je skupu brojeva 25% negativnih ili jednakih nuli, a 65% manjih ili jednakih 10. Čemu je u tome skupu jednak omjer broja pozitivnih brojeva manjih ili jednakih 10 i broja onih brojeva većih od 10? Kako bi vi to zapisali? Evo ja ću dotle ovo obrisati što sam pisala sa ovom grupom. Ako nekog čujete tamo, to se moji klinci deru. Plešu nešto, vjerojatno za TikTok. Znači recimo da imamo x tih elemenata, ovo što sam napisala. Znači 25% ih je negativnih ili jednakih nuli. Dobro, znači to je nula. Negativni ili jednaki nuli, 25%, znači 0 to je 0,25x, jel tako? To je 25% od x. A 65% manjih ili jednakih 10, evo recimo tu je 10. Manji ili jednaki 10, to su ovi svi ovako. To je 65%. 0,65x. Čemu je u tome skupu jednak omjer broja pozitivnih brojeva manjih ili jednakih 10? Znači to je ovaj tu komad, tako, taj. I broja onih brojeva većih od 10, to je ovaj komad tu, ovi koji su veći od 10. Pa koliki nam je ovaj tu prvi lijevi i koliki nam je ovaj tu desni? Lijevi je 0,4, desni je 0,35. Tako je, znači ovo smo 0,65, ili tako minus 0,25. Ok, to je 0,4. A ovo tu je od 100%, 65% je manjih ili jednakih 10, a onda je 35% većih od 10. Ok, dobro. I onda pazite samo koji omjer oni žele. Znači žele ovaj kroz ovaj. 0,40x kroz 0,35x. Smiješno mi je ovo da pričam sama sa sobom, da to je bilo kao koja sam malo bolesna u glavu. Da. Dobro. Znači 8/7, je li tako? Znači ovaj tu komad smo dobili tako da smo 0,65 oduzeli ovih 0,25, a ovaj komad smo dobili da smo od 100% oduzeli 65%. Znači od 1 smo oduzeli 0,65x. Ili od x 0,65x. Super. I idemo sada još ovaj 74. On je vidite za 2 boda. Pa idemo probati riješiti taj zadatak. Kaže, u trgovini su snizili cijenu proizvoda za onoliko posto koliko iznosi cijena tog proizvoda u kunama. Ako je nova cijena proizvoda 26,71 kunu, koje su sve moguće cijene toga proizvoda prije sniženja? Što ovo znači u trgovini su snizili cijenu proizvoda za onoliko posto koliko iznosi cijena tog proizvoda u kunama? Kako? Ili možete dati neki primjer? Od 25 kuna smanjili su za 25%. Čekaj, ako je 125 kuna, šta si rekao? Ili 25 kuna? Ako je 25 kuna košta, onda su smanjili za 25%. Tako je, znači ako recimo košta x kuna, za koliko posto su onda smanjili? X posto. Tako je, bravo. Znači za 1 minus x kroz 100. Evo ga. Znači x, cijena je recimo to 25 kuna, znači smanjili su za 25%. Ako je cijena x kuna, onda je sniženje od x posto je jednako, ispadne evo 21,76 kuna. Dobro. Sad, ovu tu jednadžbu vidite kada bi išli množiti svaki sa svakim, da bi dobili x na kvadrat. A rekli smo kvadratnu jednadžbu možete ubaciti s ovom tu metodom u kalkulator, ali dobit ćete samo jedno rješenje. A oni nas pitaju sve moguće cijene. Ok, znači pitaju sva rješenja.
što znači da ćemo kvadratnu jednadžbu raditi sa onom drugom metodom, ovdje tu preko ove menija. Drugu funkciju ćemo u kalkulatoru koristiti. Dobro, pa nam ovdje ništa ne preostaje drugo nego idemo množiti, ali puno jednostavnije naravno tu sad sa x-om množiti nego ono prije što smo imali. Znači množite svaki sa svakim i onda ćemo evo množiti sa 100, ono što je neko bio predložio prije, pa će nam to sad pasati. Evo množimo sa 100, pazite svaki element da pomnožite sa 100, znate nekad volat. Dobro, i sad ćemo napraviti kvadratnu jednadžbicu, malo ću samo pretumbati ove tu pribrojnike. Plus 100 kroz x, 100x, minus 2176 je 0. Dobro, da li sam već govorila, imam tu vidim napisano, vjerojatno nisam, znači za kvadratnu jednadžbu rekla gdje trebate u kalkulator. Znači kalkulator. U starom kalkulatoru to je mode 5.3, a u novom je meni mali minus, gore piše veliko A ovako crveno, 2.2. Dobro, 2 je, piše ono nešto polinom, a 2 piše koji je stupanj polinoma, znači drugog stupnja. I onda upisujete samo koeficijente, pita vas A, B i C, samo koeficijente upisujete, stavite minus 1 pa stisnete normalni jednako. Pa upišete 100, pa stisnete normalni jednako je kao enter, potvrdite. I onda minus 2176, pa normalni jednako. Ok? I onda opet stisnete normalni jednako i on će vam dati x1, stisnete normalni jednako, pa onda opet x2. Dobro, u crno-bijelim kalkulatorima objasnit ću poslije šta još tamo, on tijeme stavlja i svašta nešto. I koja su vam rješenja ispala? 68 i 32. Evo ga, odlično. Znači 68 i 32. Ja bi na vašem mjestu isto provjerila je li mi to paše. Znači da li mi paše kad 68 smanjim za 68%, da li ću dobiti ovu 21 kunu i 76 lipa. Dobro. Znači 68 puta 1 minus 68 kroz 100. Evo ga, 21,76. Evo super. Znači oni su priznavali ovako 68 i 32, možete pitati 68,00 kuna i 32,00 kuna. Pazite da su kune uvijek na 2 lipe. Bože, na 2 decimale, to sam mislila. Dobro. Ako pišete već, onda nemojte 68,0, nego 68,00 mora pisati ili samo 68 i 32. Dobro, evo vidite taj zadatak 2 boda. Super, malo sam vas zadržala sada, ja sam se tu rekala, ali dobro, znači pogledajte, imate samostalnu vježbu, znači nakon svake lekcije, rekla sam već, imate samostalnu vježbu, rješavajte to, što god ne znate, zaokružite, pitajte me ili ovako kad smo solo ili kad smo svi skupa nedjeljom. I to je to, stavila sam vam zadaću, vjerojatno ste vidjeli, možete, znači do srijede sam stavila kao rok, ovo smo bili i prije radili sve to u zadaći, pa probajte to riješiti, poklikajte tamo pa ću staviti još, znači ta zadaća tamo je čisto da vidim ja da li radite išta i stavljat ću neke zadatke onako, ne sad sočnije, ono puno teže, nego neke koje bih htjela, koji su mi bitni da vidim da li ćete to znati riješiti, pa ako nešto nećete onda ja ću naravno riješiti ćemo to sve skupa. Dobro. Evo, možete sad ići uživati malo još u vikendu, pa se čujemo sutra. Doviđenja. Doviđenja. Ja imam pitanje. Može. Ništa, posebno samo me zanima, su sva rješenja u onom kvizu što ste vi stavili da automatski izračuna, je li to sve točno? Može biti da je neka greška. Može biti. Pa je, prvi mi se nekako čini logaritam od 5 od 625. Odnosno 5 a ne znam ni ja ni koji je prvi. Čekaj sam sekundu da ja sad to pogledam.